Maksudnya? Kau tu nak apa? Nak lena mau marcin. Naik balai sur lai sih. Kau kan? Maksudnya continue kan? Continue itu nama how live kan? Dia aku malu karena yang kanal YouTube live streaming television post dadauna yuna dekoras nai ati furu itu buat cira kata dadaune trabalhador sirne mo dadaune concentra ini atau halo conferência empresa relaciona o contrato ni mak sira o que tanto tamani o hiloro sira me concentra muito por halo conferência ho di exige sirne direito de contrato ba ia se fokus tamani ita buat cira tene clear ita informação claro me te acompanha muito que na live streaming. Oke, tamam. Dia anar completo agenda comissão e o grupo naina wala kami halu atau amini agradecer ba medi se voto ni bem kami level temi vida bem ko ni participar no cobertura amini comissão da alle tam dia baita hoto candidatura trabalhador Korea Tinan 2023 comunicado imprensa Ami hahutu curso di Korea e Tinan 2022 duração husi aminha curso durante fulang neng nyelara no colega balon pir curso fulang neng racing depois ami hahu exame pestopik ia fulan julho 2023 no ami remata exame ia fulan outubro 2023 ami barak ma teste liu ho valor bot valor liu standard ami mos pir skill test liu hotu ho valor bot skill test ahu ihami e tempo ami pir exame pestopik total 1.141 pessoas mas lolos capaz de exame. Processo firmai se for haruka ami tem que completa documentos e Tinan 2024. Ami hala tuir no completa que era hori bahatama hori processo ba sistema se for penha. E o processo sira ihaleten ami mos hetan aprovação das aceitação ami documentos susi HRD Coreania. Ia janeiro, fevereiro, no março de 2023. Ami 650 pessoas em contrato com a Húqueras e Tinan 2024 to Tinan 2025. Tinan ida recém ona contrato latam até agora. Ami hento Tinan ida ID mate se for submete fale ami balon e documentos aprova ona no balon mosto agora se dá documentos se dá aprova. Se dá aprova ne tambasa no foi lanço ia saída. Depois de liu tinha data aprovação, documentos susi HRD Coreia, ami em contrato nebe durante ne tama, ami candidatura trabalhador Tinan 2023, tama ida karua de. Sira candidato trabalhador Coreia Tinan 2024 mak tama barak liu. O problema ka preocupação sira nebe ami menciona iheleten maka liu husi comunicado imprensa idane ami hakara ko saiba público hori husu público minha solidariedade ba ami husu ba parte relevantes atau buka solução ba problema nebe ami aso ami ni evidência nebe maka ami to ba nai presidente da República Timor-Leste RDT governo parlamento nacional instituição do estado no organização sociedade civil maka nessa tuimene primeiro ami ho respeito toma husu ba nai presidente da República Timor-Leste RTL, Dr. José Ramos Horta, nudar aman nação RTL atau kuliah Hosefope buka dela solução dia tu kami. Candidatura de trabalhador Coreia Tinan 2023. Mutu 650 pessoas nevema contrato sedang tama até agora. 2. Ami husu banai primeiro-ministro senhor Kairala Sanana Guzmão atau força armada ba secretário Estado de Formação Profissional no Emprego. Sefope. O diretor de Direção Nacional de Emprego Estrangeiro hori buka solução ba aminha problema nebe mak agora dadão ami estudante curso liang Coreia Tinan 2023 mutu 600 pessoas asoro maka aminha dadão contrato nunca haruka mai ami kusi Korea durante Tinan di recém ona ami triste tama aminha
ID iha tinan 2026 mate ona. Tolu ami ho hakraikan toma kusua nai sefope sira pele contrato tama iha bulan Agustus ou setembro 2025 né for propriedade ba ami candidatura trabalho do Korea tinan 2023 mat tama barak liu. Hat ami mos triste no fon moras tamba ami hasor diretor DNE senhor João Correa Pereira dala rua. Nia kolia Miami de fon mesa fura mesa dia mai be contrato tama mai candidatura trabalho do Korea tinan 2023 nia nain ida karua de mak tama. Ami considera senhor João Correa Pereira boso kami. Foi informação falso bami. 5. Ami holaran lua kusu ba sefope a para lai simo estudante com hodi tuir curso atu nune hareba ami sira tuir teste. Atama ona documentos hein hela contrato ne. Ami candidatura trabalhador Korea hein hela contrato ne. Tam hotu ona mak sefope bele simo fali estudante com tuir curso hodi teste. Sela sefope resolve problema sela hotu no hein hela contrato sidau tam. Neng ami husuba sefope atu submete ka haruka fale aminia documentos ba Korea aminian tenki iha leten tamba ami acesso informação husi staff sefope nian balun kata aminia data base ta lista haruka ba Korea iha opos liu itu ami husuba sefope tamba sa ami candidatura trabalhador Korea tinan 2023 hamutu 650 pessoas nia contrato sidau mai no barak mak sidau ba serviço iha Korea. Mai betinan 2024 nia contrato mak mai barak no candidatura trabalhador Korea tinan 2024 barak mak agora arranca ona ba serviço iha Korea. A halo se fope halo ne mai ami senti halo discriminação atendimento la justo ami desconfia iha manipulação ba lista ne. Walu ami husu se fope to tinan rua aminia ID mate tinker nova fali aminia documentos atunune labele mate ka spy. Tamba ami curso durante fulang neng ami lakon buat barak. Sacrifica buat barak no lakon tempo grupo ida. Ami lakon porra se fope tehan aminia documentos mate ka liu tempo ona tem curso fali hori test fali ba dalarua. Siang ami husu buat Parlamento Nasional atutun mai fiscaliza se fope nia serviço los kalai. Serviço ho profissional galai, serviço ho transparência galai, serviço ho akuntatável galai. Sanolu, ami husu ba Parlamento Nasional, tak PDHJ atu hamutu ko ami hori bahusu se fope atu loketor sistema nebe hori cek ami nyanaran si iha sistema galai. Ami nyanaran sira haruka ka submete dunik ba Korea galai. Sanolu resin ida, ami husu ba organização sociedade civil sira atu fo solidariedade ba ami nia problema ne. Hamutu ko ami hori exizi ba se fope buka solução imediata ba ami nia problema ne. Sanolo resin rua ami husu ba se fope atu atende timoruan hotu hanesan hori ba serviço ka buka moris iha Korea. Tamba ami mos bobu kiak ni oan ami mos pertensi ba right tane. Sanolo resin tolu ami husu ba se fope no parte relevante sekarang atu hasoro ami hori kolia kuma buka solução hamutu ba ami nia problema ne beli komunika maya. Viva candidato trabalhador Korea tinan 2023. Viva! Viva Juventude Timor-Leste. Viva! Ismail, ya, ini sering pergunta sekali. Sama liga ho irmão speaker tinang penguruan mesir lalu kari durante masa submete documentos sir kari botire ia comunicação o se parte se for PDN kari comunicação itu botire kali Ia momento no ba nami nebe liu teste iha exame pestopi amutu totane 1141 nebe ami submete documentos ia momento no ba barang mak atu mai submete ami se liu si prosesu da kari dehan si teste saudi lai mak ami mai submete ami documentos antau ami halo tuir se pope nia
até haruka ami halotuir e a momento neba. Então, ami submete documentos sobre atestado médico e a momento neba, será foi em cima ami nebe documento né, o de haruka ba Korea, ami o de hein aprovação. Então, ami ia fase de neba. Então, barang malah lahetan kontratu busi momento neba. Tambah, ami ia momento neba ne kan ami se be tes saúde ne kan anta prolonga tempo ne naru. Então, para kira husi be 2022, 2021 no contrato tama. Mas be ami demora ia neba. Então, mais vale ia be 2023. Então, candidatura ne be mak submete documentos em momento neba ne. Ou 2024 não, desculpa. E 2024 né. Então, candidatura ne be mak passa exame PESTOP e a momento 2024 né. Sira submete documentos la tes de saúde mus lá. Sira nebe ami akala koi exige ba parte relevante para tu hareba amne processo problema nebe situação nebe mak com lor ame so. Duri taboku hare sira da 2024 ida be. Lapui teste ni sira arranca uma pa. Sira agora down arranca ora ba Korea, mas be contrato da down tama né. Sira barak lima reta oportunidade aku ba serviço Korea. Agora down. Agora da tira preliminar que vamos 2024 no bar. Durante mau sira be, supaya sira la comunica vai tabo sira kata precisa tu completa buat balong, requisitos balong sira lagi com comunicação mau sira. Dia que momento nova, ora posare. Momento nova haruka dia completa documentos babalnya mata dia, ID mata dia. Babal mai confirma dia aminnya documentos haruka on haruka. Abe nari documentos haruka mai be sira ya eta na profesan osi HRD Korea. Ane makam preocupação dari sebele atau ela va na escola tem se preocupa mus ba ami trabalhador 2023. Ami se esforço. Ami deve mais selecionado até que skill test botou também completa. Ia 2024 lá ia teste saúde ni kami asa 2023 restitua. Tama lá teste saúde. Então tira bele asa gango itu aminya oportunidade. Então bele siramus bele hetan oportunidade ba contrato. Ia momento na ba. Obrigado. Okay, kalau tes Saudi, kita boleh mention kalau ID lebih mati ni, apakah ini submit na kalau ini hadiah, hatama filafani basi pope kalau? Dia kaya ini momento naba, dia kolega barang nebe ID mate, mai confirma kata kaya ini dia lista haruka ona, mai be haruka ona, mai be silap kita na proposal si Korea. Nema kori kontratu tama 2024 kan kita aprovação, então sira tambah para clip duke ami 2023. Nema kami preocupação beda. Mas ini ID mate ni apakah ini halo kali be saat renova kita kali? Sim, nem renova ne competência secovenia. Dia atualmente continua com colega Sirnia. Momento sira balde angkata ID ne be mak foi la semana roliba. ID ne be mak sira aprova ne atau ruka bane ya 200 racing. Mas bem, ami 2023 nem ida. Depois sira den contrato bem mak harukaba 100 pessoas. Mas bem, ami 100 pessoas, lato 100 pessoas tama. Tama ne maka ami mus na fati usuba sefa pesira. Hare no atenção ba sira. Dalam rumah sira itu usu informasi sira deha. Imine ami anesan fa imi ba mercado. Mas bem, imi mus tem hare. Imi fama mercado ne imi measurement se fanetik ida uluk nelai. Sala imi aumenta sampai dei. Ida nebe mak uluk im think fa hotel lai mak imba imi business im lakon. Tama sene mo den sene. Imi fa ante amba mercado, imi lakke fa ida 2023 ne uluk lai. Imi fa ante litekedas. Então amine ami emai da kam sentiang. Tama saida amin labele, bebe sirama thank you uluk fale. Por razão saida. Ita confirma sira den haruka bana semana oi aprova outra. Ami 2023 nos hein barakeu. Sira ana saya kolek festival. Sira haruka hau basoro arre Korea sira dan sene. ID ne be mak haruka ba 200. Mabe ami 2023 ni ID da aprova ne 200 ne lai. Tamane mak amna fati exige para resolve nete ba problema ne be mak ami estudante Korea ya 2023 enfrentane.
Kari kita mah lahir solusinya ultimatum saída mas kita boleh lihat tuh. Dia, sekali laiha solução, ami po tempo semana dele. Se laiha resposta, e semana dele lara, ami se halam mobo. E momento. Rasanya claro na. Langsung. Claro na, ya tan tahun itu. Maksudnya mayoria husibe, ada saya karge. Area pesca. Mayoria pescado. Imnahira ni betul tu yare pesca suka. barak main ambil bang sudah main tamle cek aja lah taman tu sira kata semangat ini Pronto. Obrigado, Barak. Dia tahu hansa kota tahunnya hari sirnya. Obrigado sikit para liantam. Tahu solusi tahunnya. Hari sirnya tahu angkatan 2022-nya. Agora ami 2022 deh, agora sudah result dulu tu. Agora hakat tu tiapa 2024. Lolos nene, sira hal buat ne lolos kari. Ami harus nila Amerika nih. Kama sira makalo salah, maka momentu 2023, mês 2023 nih, amna kontratu latama, ami halo protesto, to 2000 bulan 9 nih, maka amna kontratu tentang. Se momento sira halo lolos kari, kontratu tama mês 2023 nih, ia adalah rua adalah tulu dah tadi. Harus 6 di tanah tambah sirah halu buat nih los. Tambah sirah halu salah, antau sirah ini dan ami sirahnya batu itu nih. Padahal ami angkatan 2022 ini sudah pahut tidak. Nah, agora sirah halu tiang sana mak ami halu proses tak. So itu semua ami yang pintar. Ami sagor to agora mas, ami ini nanti ami ini sudah pahut tidak. Usia angkatan 2022 ini sudah pahut. Tapi ami jiji na fatim babe sepope akar kala koi ami tinggal serbahu tam kesalahan ne ia itu bocirnya lawas kesalahan ni aminya kami itu bocir mahal salah asa botir kai mi ada maling na poder so ikut ami bo jiji matu sai di mau wedane ami ron informasi angge yang kata sirah ada malu memang kode takati ami sirabe angkatan 2022 nih momentu nih ami roh informasi nanti memang kontrak utama nih ya sirah angkatan 2023 deh ami 2022 nih sirah anu ini laihon padahal ami sia hela tadi sirahnya problema sirah mah ada umal sirahnya asa betirkan ada umal sirahnya bikin lara so itu ami mah katu sai bitima pada beda jadi ami simila karena kalau koi sirah naik ruah nenek kan buka solusi per tinggal resolve mam problem itu. Agora makna baoi usibe sira nebe maka atu mai kurus palikari ya klu lalika setting pertama mai tambah agora ami sira be tuang nele agora sira resolve huton. Agora ini mai tan anesan aya bikin na fati dia klu makna jadi balu nebe ho fen honi wang kari dia klu ini mai kurus kari kare kurus ingles di tono. Korean ini udah dikapustan. Ya bocor ia be 2022 ini. Sim. Wase maioria la hotuga ya galega balum be bana. Salah ya. Ami momentum na bana ini ami tes los nih ami ya 1111 orang. 1111 orang nih sira bahati hutu ya kelaparas racing hasilnya hela ami 300 orang dit mah. Dapat maybe yung momentum kami harus protes dan nama kami ini yang apa? Agora hela ami hela 80 resimi. Mau sudah bicara komposto 80 sesuatu ini, pero es bueno. Sí. Contrato itu nggak bisa. Yang kontratu itu nama itu agora lagi. Pasti bayar pesca itu juga. Area pesca sudah. Ya agora to kali amna alin sira agora